Harabura amasaha mbarwa kugira ngo igikombe cy'isi cya 2026 gitangire. Ni igikombe cy'isi cy'amateka kubera ko ni igikombe cy'isi cya mbere kigiye kwitabirwa n'ibihugu 48, harimo ibihugu 10 bya Afurika. Iki gikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Mexique ndetse na Canada. Kigiye kuba igikombe cy'isi cya mbere kitabiriwe n'ibihugu byinshi. Nubwo harimo ibibazo mu kuba hari abantu bakomeje kubura visa zo kwerekeza mu gikombe cy'isi, nubwo hari ibibazo byo kuba amatike yo kureba icyo gikombe cy'isi ahenze, ariko ibihugu biriteguye, abakinnyi bariteguye, ndetse n'amastade azakira iyi mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi arahari kandi ariteguye. Tugiye kurebera hamwe amastade azakira iki gikombe cy'isi ndetse n'ubwiza bwayo, nubwo azaba ari amastade yiganjemo ubushyuhe bwinshi cyane kubera ko ibihugu byose uko ari bitatu muri ibi bihe by'impeshyi biba bishyushye mu buryo budasanzwe. Turahera kuri stade izakira umukino ufungura. Ni stade yo mu gihugu cya Mexique, ni stade yitwa Estadio Aztec. Ni stade y'amateka kubera ko niyo stade ya mbere igiye kwakira igikombe cy'isi inshuro 3, nayo ni stade irabikora. Iyi stade yatangiye kubakwa mu mwaka w'1961, hanyuma iza kuba ifungurwa mu mwaka w'1966. Iyi stade yagiye ivugururwa mu bihe bitandukanye nko mu 1986, 1999, 2013, 2016 ndetse kuva 2024 kugeza muri 2026. Iyi stade yarimo kuvugururirwa igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Ni stade bivugwa ko yuzuye itwaye asaga miliyoni 260 z'amadolari. Iyi stade Aztec yakira abafana ibihumbi 87,523, ariko mu mwaka w'1968 ubwo Mexique yakiraga Brazil, iyi stade yakiriye abafana ibihumbi 119,853. Ni mu gihe kandi mu mwaka w'1993 mu kwezi kwa kabiri ubwo Julian Cesar Chavez yakinaga na Gringhanghen mu mukino wa boxe, iyi stade yakiriye abafana ibihumbi 132,247. Iyi niyo stade izakinirwaho umukino ufungura, ukaba ari umukino uzahuza ikipe y'igihugu ya Mexique n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Estadio BBVA ni stade nayo yo muri Mexique, ni stade ijyamo abafana ibihumbi 53,529. Ni stade yubatswe kuva muri 2011 kugeza muri 2015, ari nabwo yafungurwaga mu kwezi kwa 8. Iyi stade yuzuye itwaye asaga miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nayo ikaba iherereye mu gace ka Guadeloupe, angaha akaba ari muri Mexique. Ikaba nayo ari stade izakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Indi stade yo muri Mexique izakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ni Estadio Akron. Iyi stade ikaba iherereye mu mujyi wa Guadalajara. Ikaba ari stade rero yakira abantu ibihumbi 49,813. Ikaba yarubatswe muri 2004, ifungurwa muri 2010. Iyi ngiyi nayo yatwaye asaga miliyoni 295 z'amadolari, dore ko yaje no kuvugururwa muri 2025. Ikaba ari indi stade nayo izakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Tunyarukiye muri Canada, naho hazabera imikino nyuma y'igikombe cy'isi, aho iki gihugu kizakoresha stade ebyiri. Stade ya mbere izakoreshwa ni stade yitwa BC Place Stadium. Iyi ngiyi ikaba ari stade iherereye mu mujyi wa Vancouver muri British Columbus, ni mu gihugu nyine cya Canada. Iyi stade yakira abafana 54,500. Ikaba yaraje kubakwa mu mwaka w'1983, ariko iza kuvugururwa muri 2009 ndetse na 2011. Bivugwa ko iyi stade yatwaye asaga miliyoni 356 z'amadolari ya Canada mu kuyubaka. Hanyuma indi stade yo muri Canada izakira iyi mikino yitwa BMO Field Stadium, akaba ari stade iherereye
iherereye Toronto muri leta ya Ontario mu gihugu cya Canada. Iyi stade ikaba ari stade y'umujyi wa Toronto, ikaba rero iyi stade yakira abafana ibihumbi 45,736, ariko ibi ngibi ikaba yarabigezeho ubwo yavugururwaga muri uyu mwaka. Kugeza muri 2025 iyi stade yakiraga abafana 28,180. Ubwo birumvikana ko ari ukuva muri 2006 ubwo uyu ubakwaga, ikaza gutahwa muri 2007, hanyuma ikaza kuza kuvugururwa ikanongerwa muri 2010 ndetse no muri 2014, hanyuma kandi no muri 2026. Iyi stade yuzuye itwaye asaga miliyoni 169 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tunyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhere muri leta ya Washington, niho dusanga stade yitwa Lumen Field Stadium. Akaba ari stade yatangiye kubakwa mu 1998, ariko nta nubwo ari stade gusa kuko ni complex irimo ibibuga byose bikinirwamo imikino itandukanye. Iyi complex rero irimo na stade y'umupira w'amaguru yatangiye kubakwa mu 1998 nkuko nari mbivuze, yuzura muri 2002 kwa yasaga miliyoni 430, dore ko ariko yaje kuvugururwa muri 2025 itwaye miliyoni 770. Byumvikana ko iyi stade ndetse n'iyi complex muri rusange yamaze kuzura itwaye miliyoni zigera ku 120 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi rero ni stade ijyamo abafana ibihumbi 68,740. Akaba rero ari stade byumvikana ko ari nini, inaberamo n'imikino nyine itandukanye irimo na NFL. Ikaba iherereye muri Central muri Washington. Hanyuma indi stade dusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lincoln Financial Field. Akaba ari stade iherereye muri Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Ni stade ijyamo abafana 37,594. Ikaba rero ari stade yubatswe muri 2001 iza kuzura muri 2003, yavuguruwe muri 2013 na 14, hanyuma ikaba yaraje no kongera kuvugururwa muri 2025, witanzweho asaga miliyoni 893 z'amadolari. Byumvikana ko iyi stade yose hamwe yuzuye itwaye asaga miliyoni 140 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma indi stade yitwa Sophie Stadium. Iyi ngiyi rero ikaba ari stade iherereye muri leta ya California, ariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni stade yubatswe muri 2016 yuzura muri 2020, ari nabwo yaje kuba ifungurwa itwaye miliyari 6 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero iyi stade ikaba nyine yakira abantu bagera ku bihumbi 70,240 bicaye neza cyane. Nayo ikaba ari stade imwe mu nziza zizaba ziri mu gikombe Cyisi. Hanyuma indi stade yitwa Mercedes Benz Stadium, akaba ari stade iherereye muri Atlanta muri leta ya Georgia, ariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni stade ijyamo abafana ibihumbi 75, akaba aribo bajyamo ariko mu gihe hakiniwe American football. Hanyuma ariko iyo harimo gukinirwamo umupira w'amaguru hajyamo abafana ibihumbi 73. Hanyuma rero iyi stade ikaba yaratangiye kubakwa muri 2014 iza kuzura muri 2017, ikaba yaratwaye miliyari 2 na miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika kugeza muri 2025 ubwo
yavugururwaga. Iyi rero akaba ari indi stade imwe mu nziza mu by'ukuri izaba iri mu gikombe cy'isi. NRG Stadium akaba ari stade nayo izakira igikombe cy'isi, ikaba iherereye Houston muri Texas, akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni stade ijyamo abafana ibihumbi 80 bicaye neza nyuma yaho ivuguruwe. Ni stade yubatswe mu bihumbi 2000 itwaye miliyoni 352, iza kuvugururwa itwara miliyoni 630, bivuze ko yose hamwe ari asaga miliyoni 960 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi rero ikaba ari indi stade izakira igikombe cy'isi. Arrowhead Stadium ni indi stade iri muri Kansas muri leta ya Missouri, ikaba ari stade ijyamo abafana bagera ku bihumbi 76,416 bicaye neza cyane rwose nta kibazo afite. Hanyuma iyi stade yatangiye kubakwa mu mwaka w'1968, iza kuza kuzura mwaka w'1968 nyine, ariko yaje gufungurwa neza ku mugaragaro mu mwaka w'1972. hanyuma yaje kuvugururwa mu bihe bitandukanye mu 1991, 1994, 2007, 2010, hanyuma kandi iza kuza kwagurwa muri 1997. iyi ngiyi yatwaye miliyoni zisaga 760 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. hanyuma rero ikaba yaraje nyine kuba ivugururwa inshuro zirenga imwe, kuko yaje kongera kuvugururwa 2007 itwara miliyoni 375, muri 2025 nabwo yaravuguruwe itangwaho miliyoni 554 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. iyi stade ikaba ijyamo ibihumbi 76,416 nk'uko nabikubwiye haruguru. hanyuma indi stade twagarukaho ni stade ya AT&T Way Stadium iherereye Dallas, nayo ni muri Texas, ikaba ari stade ijyamo abafana 80,000 iyo bicaye neza barimo kureba umupira w'amaguru, ariko iyo bari kureba imikino ya NFL bakaba bashyiramo abafana 100,000. iyi ni stade yatangiye kubakwa muri 2005, iza kuzura muri 2009, itwaye miliyari 1 na miliyoni 950 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Stade dusorezaho ikaba ari stade izakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi, ari na stade yakiriye umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amaklub, yitwa MetLife Stadium, akaba ari stade iherereye muri New Jersey, akaba ari muri New York, ikaba rero ari stade ijyamo abafana 82,500. iyi stade ikaba yaraje kuba yubakwa muri 2007, yuzura muri 2010, itwaye miliyari 2 na miliyoni 360 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. iyi rero ikaba ariyo stade nk'uko nabikubwiye izakira finali y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. igikombe cy'isi cyaje, igikombe cy'isi kiratangira kuri uyu wa kane ku isaha y'isa 3, ubwo ikipe ya Mexique izaba yakiriye ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. icyo twababwira rero nta kindi ni ukubabwira ngo muzaryoherwe.